kwatio wende kwithiwa na muthenya wa kwa ilani na ukithia na no tho chatumanithie nthini wa movo maitu mwendoni wa saa monza twi wa katano wa matuku 28 mwini wa nyanya mwaka wa 2026 masita makwanita wa beti wa mwanya tambililia movo metondekana mbunge wa kilio cha Mwingi Central Gideon Mulyungi niwete wekio kambuni wa Life Water Canada itina waoneni wake wa thanthatu muvituku kwelekela ikundi aiteta kana kiserikali kumanthi ya Canada na ila ithitwe yinza ithima kilioni mbunge chake ainena na vilingi wa movo kikoni cha munthe Mulyungi niwombola kana itina wakwe kikalo na ikundi ni makwatiani ye kuendea kuthukuma memwamba kwikithia nenthi ni matethekana kiwu. Today I want to categorically apologize to Live Water Canada for the heartbreaking remarks I made about the NGO and the damage I may have caused to the organization. I want to confirm that Live Water Canada and the Live Water Rescue are very credible organization, transparent, accountable, honest, and very friendly people. And they are not engaged in any corrupt deals in Mwingi Central or any other part of Kenya. We agreed on a condio modus operandi moving forward to cement further the working relationship and the friendship we have created over the years. So far, Live Water Canada has drilled over 100 boreholes, covering close to 50% of the schools in my constituency. And I've also drilled several boreholes in communities, in the villages, and also constructed ambulation blocks and toilets in many schools in my constituency. I want to confirm that Live Water Canada will continue working in Mwingi Central, and I want to confirm to the people of Mwingi Central that the NGO will continue working in close partnership with the community and myself for the betterment of the society of Mwingi Central. I want to encourage the people of Mwingi Central to continue applying for the boreholes as they have been doing before. We need water in every school. We need water in every village. Ekali makisio cha mitimboni kila kiwodini ya kindani mathatani mavoko ni kauntini ya Masaku ni mwakila kiyocho ingi kwi serikali ya kaunti ya Masaku maimi enda iviki na kukunikila ingi na kunenga kampuni umola wende na kwa kisione kiu wa a batching plant vandu vangi va kwaka maiweta kwa kisione kiu utakukwiki ene ndia su moisioni monene maini ena itina maiseso ya kosa nyamawoni kokonia waki wa kampuni use nendi ani maweta kana moma yuliana na mainde yo kisione kiu indi ni kumana na meisio kauta ila itonya kumekumbela kumana na kwa kampuni usu kisione kiu balame watakana serikali ni ilete kumama ndia bandu bangi bala kampuni isu itonya kwakwa. Viva vijana power maine na amwika aiti na ithi twendete maendeleo muno lakini umuthi twakuria county government I repeat again patoneka manenge this company an alternative place which is zoned for every industry. Mundu concrete batching plant ne every industry. Anaba ni only zoned for light industrial development. Uki uno chetu kwenda na ukulia county government relocate kana monya this company an alternative place. Na nditongelelo itumila to learn na this company nondo wa zoning issues. One, when it comes to zone concrete
kwekia a concrete batching plant near ileta either then at least the residential areas ileta more than 500 meters away, between 500 meters and 1,000 meters. Lakini why say in this locality, in fact, it is just a few steps kulika the first residential home. Na baada ya maskulu mainge. We as the locals of this place, we don't know exactly. Nobody has come to us as a resident or residents of this place to tell us or to explain to us exactly what will be the side effects of these constructions and the emissions emitting from the constructions of the factory. We don't know. And I tend to think when a company or let's say a factory is being constructed in a residential area, it has some risk, and those risks we should be told what will happen to us. Nobody came to us and told us exactly what will be the risks of this company. Nobody even came to us and told us what is the corporate responsibilities. What are the corporate responsibilities? They've just been saying that there will be planting of trees. They don't tell us what, let's say, effluents coming from the factory, where they will be either recycled to make them less harmful to us. They don't tell us what will be the effect of this factory to our plants, to our children, to our near this. And the homes, in fact, because the homes that you can see behind you, they are less than even 5 meters from the factory. Are those people going to be relocated? Are they going to buy that land and then maybe refurbish it in terms of maybe planting trees? Amwe mamweka kiloni mbunge cha mwingia kati ni kauntini ya Kitui ungua ngwata ni ondomu ya mweka na kukila nyamoko ya ene na kukwata mbau amwemo kukitia mianya ikivathokanyo ya utongoi ni makwati ya niyaku mkwata mbau mwewo Edith Ezekiel kukitia mwanya wa mwene kivila wa mweka ngwata ni ya National Youth Council mweka ni maweta kana kwa ilungu ya sama vata mo mayithi tuwe mayithu kiwani ya tongoi na serikali maweta kana kuisila ngwata ni na kukitia mianya ya utongoi mavata mwani mavikia na kuyanewa Osia Kimanzi na mauvo. Viva! Vijana power! Maine na amwika aiti na kukwatania kumukwata mbau Edith Ezekiel kukitia mwanya wa mwene kivila wa amwika ngwatanio ya National Youth Council ni mawetakana amwika ni methiete matokonwa kwithukiwa ondu mwana mavata mo kuthinikiwa ni serikali na atongoi maiwetakana kwizila ngwatanio ya umwe na umwe wa kwithiwa mwanyani wa utongoi niho makapikia kwithiwa na wazia utongoi-ini twanena twethukianisya na twakwatiania ithita mwika ma mwingi tumusukume mbee na tumukwata kuoko athiako aketi kivila kiu kya National Youth Council chairperson wa ba mwingi Central Youth ma mwingi nyene igwa ngwenda kwitia ngwatano tukwatana ii na tukwithukianisya na tutuma ndu twikale twi kindu kimwe ni kana twika amino na andu ano mena idea nzoku kula twi na ngukamba asya makole maleke la kuvalana utwanyaika ni tuothela ende twakwatana twithia twi strong na tukathibasa twithite twitetheka muno mara maingi na nicho kitumi NYC yetetwe ni serikali kenda twese kwithia na andu katika council amwikala matonya kunena kuyolo makethia ni wasia wa anu ange me mashinani ni kwithia twesa kunena ivyo nze ula mundu eba yanze pio ikalesa si unge wekebo no twithie na mundu umwe wasia witu kana ndwele matonya kuto represent baya yo Ohuyo vo amwika ama ithuthania kukitia mianya kivathukanio ya utongo ivanzi ya Kenya onaosa kwani ni munene ukite na kukwata mbau amwemo alame kuungama mianyani isu ni kulie amwika nondo omonze tumbanite ba kitumini kya mwika na kukwata umwe witu koko nase kana kuma ila Kenya ya kwatie wiyathi twiwa kana amwika ni motongo atongo imaone na yunenda kwasya kana one no bikie na one ni wo otwe naguo ko unenda okulia amwika onthe kila mundu ulangone yake okwiwa eno tongo eyumelie eti kivila kilot kwiwa atonya kwetia
na mwika onde ngumakulya kana ilomo witu yumelia kwete kivila nitumukwata ikoko na tumwetesya kura na tumukunia kura nundu evinda nevetie yakwe wanithi atongo imaone yu one ni oyu na tuyasya oyu ni oyu na bai undungi teka kungama na kwetivila na kusakuwa nikana twose otongo iwa nthino tumitwaize nesa obiovo maithuthia amwika angi kulia gutumikana ini ateti avindani gaka kwikunia maleve kuyumbanisyo za kwanini munene ukite maiweta kana ni methitwe maitorethekani utongo ona itina wa gukwata ambau ateti kivuthukanio kaunti-ini ya Kitui itoke za kwanini wa mwisho wa general election sasa wana youth na kila mwana youth na kura yake nundu nicho kiwanga chake cha kwikata cha kutema sasa nundu kindu chambe nituonete kana nitusakwana kile vinda na twasakwana ana youth maba mingi kwanda twitetheka kwizila wenga wana kwizila we senator pale women trade baba mingi twesomete nete tusomete tulia akumezo mwana youth mweniki athi Kitui apo kume Kitui no kila ana youth mu Kitui ma kume sinema senator ma ngabana kume no bizino women rep mwingi mutu ikyao kirivoti ya vilingu wa movo kuma musini wa mwingi kilia mbungane cha mwingi katika udine ya Kitui ose yake manzi mauvasu make ose yake manzi ni mama tunenge guso ya kwamba uthio muone munini ndukathi basa ne tuciokethete na mauvu angi ala tukumbanisye ndino mesa ita mauvu Edukisye muyo mayani ma LNT kila ivinda kiokoni muthena ondumwe na utuku LNT tukwete mithemba kauta ya mayani tukwete green tea na masala tea ginger tea ona black tea wovika ndukani itia mayani ma LNT ni kwithoni mayani mena thomusio na mena lato mwailu LNT nundu ni momesawa LNT majani chai alisi Niwi kumbilitwe ni mathina mamwe kwaliwe ni malenu mathina ma muongo mathina ma mbio mutambuko kana arthritis kunyetea kwambatwa ni nthakame mathina ma sukali low libido kukosa mwana mathina ma urinary tract infection alameta wa UTI vandu watiniwe valasia mathina ma ibu kana ulcers metho maku matona nthinesa kana mekwalia mwi waku wa utindisye sibitali ibinda thimwe kuthiyela thingi yute ya matunu ndu thina waku ni wathela thina waku withela va kwa Dr. Ndumba wa Ndumba nundu Dr. Ndumba wa Ndumba niwe mukuli wa mathina na miwile ya mwi Dr. Ndumba wa Ndumba aitana ndawa cia miteta moringa yani ndawa itena mathina angi kana side effects kwatiania na Dr. Ndumba wa Ndumba va Mutongoi FM kila wakana kwambia saa ile na nusu cia wiyo au tethe kulunga uima waku wa mwi nena no Dr. Ndumba wa Ndumba kwisila nambani ino ya simu noti muonza 31 kenda kenda 55 kana noti muonza 14 noti 35 8 kana umutumie utumani mukubi kwa WhatsApp kwisila noti muonza 14 muonza ina no uke kliniki ni kito kila kimusini wa Masaku kuthengiania na sukulu wa Machakos Girls enda kwithiwa na uima musio wamwi mandana na Dr. Ndumba wa Ndumba oyu na nuvoa ongelanga lato wandithia yaku kwisila kutumia liu wa kambuni wa Lucky Feeds twina maliu mithemba kivathukanio ma nguku kuma tuswi nguku cia kienyeji grower na nguku cia matumbi kienyeji mash ni liu wa nguku cia kikamba ula utethea cia nguku ciaku kuongelanga kilo na kuongela usiao wa matumbi chick and duck mash ni liu wa tuswi twa kuma muthenya umwe kuvika ciumwa nyanya liu utethea cia tuswi twa kukuya na mituki na tutena mawonzu grower mash ni liu nguku cia mwela cia kuma ciumwa nyanya kuvika ciumwa 18 na liu utethea cia nguku cia kukuya na sina uito ula waile layer mash ni liu nguku ila siva kuvi kulecha na utethea cia nguku cia kukulecha matumbe maseo matheu na matekwa tukanga vala Kifeeds twina liu ng'ombe cia iya liu tusao kututethea cia kuya na mituki
na twina uima musio wa mwi. Twina liua ngulwe cia mwika wonthe, so and winner ni liua ngulwe ilangito ila sie kuonja vamwe na tusui tula tukwambia kuya. Pig grower ni liua ngulwe ila siena siuma na kuvika siuma 17 kuitetheesya kuyana. Pig finisher ni liua ngulwe ila ivikiyite vandu va kutwawa soko na siena kilo 60 kwambata kutetheesya kwikia nyama nzio na kuongelanga uito. Maliu makambuni wa Lucky Feeds ni mithemba kivathukanio ta mash, pellets, crumbs ni kana kuikithia muimini wa olangalama ya ndithia na wanangeko kavindani kala ukete kuithia. Nena na kambani wa Lucky Feeds kwisila noti mwonza ili 6 noti 8 kana ututumie email kwisila info@luckyfeeds.com. Inaudhosha ingi twende na kumanithia tulika mauvoni makonete mathawoni kana timu ya 3K kuma Embu ni wende na kuyumbanisya musimu mweo wa ligi ya KPL wa mwaka wa 2023 balako cha kikosi chu Nicodemus Omasete wende kuumba kikosi chumbe wa idhao yo yambe kukinywa. Timu isila yambi kana yamba tiendeve kuma ligi ya NSL kwa OU indini wa wiki wa 5 wa kukota malenyo. Omasete yasekana nimeyumbanite ondu vailite kutijiana na timu nene kuma ligi ya Kenya vala uwete kana ena mwiki yo kana timu usu withio yekane sandeni wa ligi isu kuvikia vokila vuchu cha 3K nikimaite cha thauki eukenda kwikithia kana ni mailanja kikosi chuvala kochi uwete kana thauki asu kuvikia vau ni maende kulikana na thauki alangi kwanzia la ya elite. Sponsorship, I can confirm that we've been able to get a sponsorship from our betting firm, that is team imegrow confidence a lot, na nasema hivyo kwa sababu kulingana na ambazo mechi ambazo tumecheza za kirafiki, team imegrow confidence vizuri kuweza kucompete kwa league. Tunahisi vizuri, unajua tumejoin kwa Big Boys Now league ambayo tunajua itakuwa na challenge, tunajua inataka demand a lot na we are ready for that, and that's why tuna prepare daily kuweza kucompete. Tumefanya good signing, tumeongeza kikosi kidogo, tumeongeza wachezaji wapya kama 9 kulingana na position ambazo kidogo tulikuwa tunaona zinatusumbua. Timu wa Chelsea